Okay. Masidi Vidyasagar na pung mga daw tore. Vidyasagar na pung mga daw phone tawraw tore. Madano nga naw ka lang asidi. Kay nung siyem na susma ng siyem. Susma nga ng lame. Man piram asaw man piram na. Okay. Helen soyabil la. Aisha la. Zenin la. Juges la. Sangeeta la. Devina la. Terry, Benaris, Vidalaxmi, Ablis, la. Prince la. Setal la. Zakir la. Susma la. What's that? Okay, ado dia. Oza makal ni leba. Oza makal ni je. No ina karam no su store ko. Amana ta is na what to think. Oza amana ta to is na what to think. Ani go. Oza makal amana ta to is na how to think. I am what to think jam pamigo. How to think. I was Kalam to Najan Kamai Kano Kari Kandu no Talakane. Kari Kandu no Tak by the Nonda Siki limit put to Harakanda Dollar of Tomba. A city is my put to Nine, I do not put all Kari put to know the Tamdo, what to think. Kari Kandu no Tam one out. Those am the adu tawaiba ozam de kari khanduna what to think de tawaiba moi how to think ya go ozana man haidok to bilo salam gane ba duga kamai jar khanduno how to think tam gane adang how to think ji practice to bu wa gane ya go what to think de lai po ni what to think ji to bu de lai ko ozaduna ha ma nang to bone si to ro ha ma to bone the how to think de lui nang kamai to khanduno na Tortune nang Kanba Matamaktuneba. How to think the practice of the Karawagani. I don't know once high guitar the how to think. They don't never. Nang get over Matung de Nasan Natanda Lepangam Jarkaneva. Any situation, any problem, pest or Kumatam. I don't know how to think the cannot away. I'm important way. How to think the one. I what to think that it was I don't know how to do Minamanda. I do the creativity hard crab. Nangi like tamning bagi nang khang bagi khaulang bodo kaksat kradune siradi how to think the day adu kano tawroi adu yokhatune adu culture do gidune are ko aduna khena bodo khang aduna noi yam kano to godumne hujik right opinion adagi right we pot loi khanga dumne aidi mina dongni pangdong do da bako Mes kata me da me pangam tambana ta maram kari gino yare ko adune aina akhoi rosni da juma habni je imai pana pakon sirak pan tra imai pana kaino ma hapu matam da adu inni haba dum leite yar ko nang na khanga dum ne na ji chawram ne class 11 12 karam ne nang khanga dum ne akhoi mana je sumira yar ko adugi chumbra lanbra thigat ka dum ne adu thigala matung da o sumine adu to bu yai ne adu to dum ne adu na ta imai pana to ne to ba adudi kano angang sai wane adudi ko ado hojikti nang khalladubne kari tawbo yabgi haiba mayamdo adu imai pana tawar jo ma tawar jo nang khallaga ado imai pana haiba indabdi tan bayade ingadumne adu nang haigadumne mama na haije si lan khar leira si leire adu nai tawning de khote adu harga moida gyan ta hanyam godumne adu gyan ta hanyam dadi upai leite nang na phana sumjo
aduni akhoi limit ki matang do ora ngang limit ki matang phainam nai na gre limit se am interesting hoy ba am nungai ba topic ne habdo adu limit se to rei je ai na habdo limit to keno to kan da khatang ne ba not define value lo ba ya da ba gap ka ho ba ga le kan da ne ba limit na adugi tu ngrang hai yibdo mamana ba ni le hai yibdo noina manai har kan da manaram dabdo songi mamana abdudi tu hai ba point du da ma du 4 le ambado yare ko adu ma tu hai ba point du not defined magi value leite but mana tu hai ba point du da changjal pudi hai ba changjal puje left te changjal ju ai right te changjal ju ai ba aduna left derivative amasung right derivative right hand derivative na to gido adu I tends to 0 na x tends to 0 na ina yibdo yare ko x tends to 0 na haija tem tena teba karino x tends to 0 haigera x tends to 2 haigera yare ko x tends to 2 hai kana ma 2 do mai value ne habe na teba aduna haini nge kaino 2 ga yam nang na bam pham da sang ya habe ne 2 ga yam nang na ba 2 ga yam nang na value de ko khangde hoji paw do khangde nang kwai nang na de na 2 ga nang na de habe value da ade hena nak pa value mai puthong am me and I go adum karanom na ju ai putoi du hena nak pam puthong am ne aduna khwai nak pa value du khang de do akhoina akhoi concept si math si concept se du ne khwai nak pa value da thare en hai du ne x se aduga adu kan thar kan da kya ta ni har phu du ne limit hai se limit na je direct to the hai na te ko to the value absolute hai na te adugi hek nang na ju de kana no akhoi theorem khar da gre limit x tends to 0 ai ngarang power do limit sandwich theorem ge do limit x tends to 0 sin x by x ki value je kya ta hai ba 1 ta hai ba aduga limit x tends to 0 1 minus cos x by x equals to kya ta hai ge ai homework to roi kam to no ke du hai narbo hauji to kya ta ken ta ro limit x tends to 0 anda hai ro 1 minus cos x by x hai ba kya ta ge du bo 0 ta gi ko adu kaw ba ya de adu formula ni su ko kaw ba ya de adu exam da dum yaura du ne adu formula ni de akhoi ngarang exercise pa bin ngau de ni yau theng da na dong asi hau ji pai tho de noi test of duram ko si chapters de hayeng luara ni ar ko du na test of duram ne lai kha ka pa na ro question 1 dai na 22 exercise 13.1 ai ja question number 1 dai na 22 book sa sida limit pu tho ai lai yo question 1 jo ja limit x tends to 3x plus 3 abdo manung da leis kana no polynomial function ne aina abdo polynomial function da di kari polynomial no degree na 1 oi linear polynomial le mango da ho bam ta leite yar ko polynomial ho bam leite aduna value je tak lo hapsala dum yai ba 3 plus 3 x mu da 3 dum hapsalo aina haib do jai do x tends to 3 ai x na 3 da sat le habdi na te na 3 value tai habdi na te ba 3 am nang na bam da sat le habne ba ado sida di adum 3 tai hajen jare ba x na kali no polynomial function dispute oina mathang mang jakim da ho ba lei dram ne ba dum hajen jare 6 yare ko si loi mathang tawro yar ai lai si simung lai si exercise simung lai le te ko sama 9 do yo limit x tends to 0 ax plus b by cx plus 1 habni sizu aina ab dos minor rational function oi ba mathang makha le tar ba doi tar di mathang makha gi tonga tonga limit lo biro ab do the x and 0 after this a into 0 plus b by c into 0 plus 1 adu itar this mathak de into 0 0 0 plus b the b by 1 b by 1 the b tar sa simung lai laitre
ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯍꯣꯠꯂꯛꯁꯤ question number 7 je hoji go question number 7 is limit x tends to 2 3x square minus x minus 10 by x square minus 4 si mathaki tungana hapiro limit x tends to 2 3x square minus x minus 10 by limit x tends to 2 x square minus 4 makha limit se kya tare makha ki limit se nang kya targe si polynomial ne makha ja option badum yare x ki value kya no sa x ki value kya se 0 x the two option 2 square d 4 4 minus 4 d 0 sira muk two option ji two option gan kya tar sa two option de 3 into 2 square d 4 minus 4 minus 2 minus 10 0 by 0 form the layer to mathak 0 da arbo 3 4 are 12 so ye 2 ga 10 minus 10 ga di minus 12 mathak 0 ka thana 0 da 0 by 0 form the layer 0 by 0 form the layer ta di aina habdo limit lai te habe ya de habdo karam ganda limit lai te ha ga ne ba mathak ta na 0 na ta ba masingam ta re 5 kumba makha da 0 lek tar ba makha da na 0 mathak ta na 0 liter 0 na ta ba masingam ta tar ba ado ita di limit does not exist sai do ina adu cd mathak su makha ju mathak su 0 makha ju 0 ni aduna nang asida de dor ba nang limit lai te ha ba di yaraktre aduna nang kari to goni 0 di da sale ani ma 0 di da sale ani ma yare go limit to ga lo kan da 0 di da sale adu nang kai do ni ha kan da akhoi simplify ma sa ma su to ba ya bre yang khane ba yare go adu hot pa ya bre yang khane ba adu yeng ji go sim mathak ki ji nang anta factorize to ya bra ne mathak ki ja nang factorization ning jango 3x square minus x minus 10 ha bani si factorize to ta di kya ta ra sa 30 ta re 3 into gano de 30 adu ta kya na sa ja ra sa 3 na 10 adagi 2 na 5 yare ko adu 6 5 are 30 yare ko adu na 3x square minus 6x plus 5x minus 10 tham yare yare ko asi factorize class 10 class 7 8 to podo adu 3 ga malok ta di 3x ga malok yare adu ta di 3x ka malo ya yare adu ta di x minus 2 tare adu 5 ka malo yare x minus 2 tare adu ta di x minus 2 3x plus 5 yare ko adu nang si mathak ke ngang je x minus 2 3x plus 5 by x square minus 4 yare ko adu ta di x square minus 4 jo enda sadongge x square minus 4 jo 4 I 2 square na sabe yare adu ita a square minus b square form laira x minus 2 x plus 2 a plus b a minus b adu ita x minus 2 ka thana hauji limit se hapa yara bi hauji ti yo nang ne yo nang na khitang simplify do the limit na sai 0 by 0 form na laga hoi da wahalam bado hauji rai line hot pa ya le me to yan da roin ha jibo to hauji ti hot pa ya le to hauji x na 0 hapo x na 0 hapa 3 into 0 di 1 tare adu 5 tare makha da 0 plus 2 di 2 tare hai ga da hauji to gyan ta hauda ba yaw ran ta ro oh sorry x tends to 2 I bane sorry x tends to 2 I bane adu ita di x mo to 2 hapo I'm sorry for this me thora 3 into 2 plus 5 2 plus 5 6 11 by 7 it's fine What am I like is that? What am I like that?
lấy question cắm một sự ya hay nào question cắm một ai lúa hay beding một question cắm một sự ya nào ahan ba mình lâu kìa some 10 ya 15 ga 10 atay di yadro atay joiner ro mari mukti hot kedana mari manga taruk mu atay di comments gana pi nan thing 10 15 10 hana hol ji ko de 13 जो है रे 11 जो है रे अंदर मथंग मथंग होला जी सिंग जाव जाय नि जे को 10 जान होला जी 10 जे खरा लु माले इराय ला am दुनी नंग टेक्निक सिन तारे टेक्निक हाय तारे नंग गिनि वेबा ओन टेक्निक सिनर जु याय अदो चुमन गे दो एवरी स्टेप नंग एवरी स्टेप जे चुमन गे दो नंग ओन स्टेप नंग ओन ये नो दो z tends to 1 हाबनी z to the power 1 by 3 minus 1 by z to the power 1 by 6 minus 1 है बना यार को how z to 1 हफ्सलो z to 1 हफ्सन दारी क्या तारे 1 to the power 1 by 3 दी 1 दे any power दी 1 ताई 1 minus 1 मखाज 1 minus 1 0 by 0 की फॉर्म दे लेने अदुना सीधी लिमिट लेते हैं याद 0 by 0 की फॉर्म दे ले हम तार बना लिमिट तुम होट पे आई को अदुना लिमिट लेते हैं याद अब से अदु ता नंग kai dongni sinal nang silaw ji kamai hot tu ngaw re na sai ko san da jo khoi sem tok thajin khar tor ga hot ki dro adu mai sira jo nang sem tok thajin khar tau du ne ba yar ko kamai tau jo nang ngaw re ba hose adu kamai hot tu no ai kan da sira nang nangi haijabi technique sina ka ne ba haijabi technique se kai no ai kan da sigi limit se de ka henda bi da magi ideas de ka henda bi da nang khara substitute tawraga putting khara tawraga nang he na lai thong limit se na lai thorak pa na ta halang na mo honar ka ne khudam wei na ai kan da yong go sa nang na z to the power 6 z to the power 1 by 6 putting now je putting do je z to the power 1 by 6 z to the power 1 by 6 nang na kari gumba z to the power 1 by 6 nang na kari gumba se y ne logre khala ja z to the power 1 by 6 nang na y ne logram ni ko atko akhoi z ti kya da satno akhoi z ti tends to 1 ne ma question da piram mam ne nang na anoba variable change tawrakpani ko nang no change tawri je ai di line of ni change tawri je ai di z to the power 1 by 6 labels da ne ba nang na wari je luri je adu z to the power 1 by 6 ki mo ta y khatang sin do ki dar di makha je kya khatang ga hu do no y minus 1 khatang ta hu do ne yam da roi na ji bo aduna ne ba ina ai di sin thok na bo honar lai thok na bo honar ko ne ba makha da z to the power 1 by 6 lai be ne am nang wa jai je adu nang no y do phana ba ki dam ta ina z to the power 1 by 6 mo to y ne thamaga adu y minus 1 no on ye do ne yar ko adu bu lai riba condition ni kai no z se 1 da chal ha ba ne z se tends to 1 ha ba ne to z se tends to 1 ha ba ni na y ju kai chanum ga ne z na 1 da chat pa hai je 1 to the power 1 by 6 ne
adum y ju 1 chaturamne haidi z na 1 the tends to y ba je z na 1 chat ba je z to the power any ka ba adum 1 the chaturamne yare ko aduna y ju tends to 1 aina yare ko aduna nangi hauji pandam je kari no nangi pandam je z to power 1 by 6 lo bu je nangonda confusion oi ba nangonda wa je nangonda lu jai ba adu aru bu lai thok na lai tho holak to ne ba aduna z to power 1 by 6 nang na thamai je kem jana te y ne thamak ne adu z to power 1 by 6 y tham gi tar di z to power 1 by 3 di kya ta ni z to power 1 by 3 di z to power 1 by 3 di carry ga samana ge z to power 1 by 3 di kaya samana ge z to power 1 by 6 z to power 1 by 3 into 1 by 2 samana kay no ka 1 by 3 ga 1 by 2 ga purina ga mathagi 1 by 6 tai equals to y adu itardi nangi z to the power kya tarba sidi 1 by 2 ai power the square root ka samana ya so si sumaina karam ga samana z to power 1 by 3 ga samana se equals to y I 1 by 2 the square root ka samana hai dana koina mesta adu itar si ga ba z to 1 by 3 ze square root se so squaring to y square samana ga adu therefore nangi limit nangna sira luna z equals to 1 z to power 1 by 3 nang lu re na khanjara mi ba limit sa 1 by 6 minus 1 za kari da on ga ga kan da limit har ne aduga makhas di y ta gare y minus 1 mathak ti z to the power 1 by 3 the z square ne z square minus 1 adubu limit thamak ti ade limit z tends to a na sai do dum thamgara sa z tends to a minus z tends to a thamagara sa z tends to 1 just z tends to 1 when thamagara thamaroi kai yuna kan dang y da change da guram ne y da change da gitar dina sai z ta sat khiba du maina y da su kari sat khi yeng du ne ba z ta 1 sat khiba matam da y ju dum 1 da sat khi hayim na tro adu nang z tends to 1 na hyper to y tends to 1 ha ne yare ko adu itari nang huji irai lai ba limit am bhange nang sira na sai ngai uram ba limit to ga siga di sine lai dro na sai mathak ta si jiga di sine lai dro sine lai re si hot pa di lai lai re si hot pa di nang si ju limit y tends to 1 nang na 1 option kan 0 by 0 form de le adu itaru si di hot pa lai ka you know y minus 1 si di 1 square tham ja re y square minus 1 square di a square minus b square ni y minus 1 y plus 1 adu ita si ni kakthana re y minus 1 y minus 1 adu y plus 1 kathang ha re adu y de nang 1 half tar di si ka tar 2 tar haigaro ta na ro haigaro ta na ro question by add homework atai di atai lu ana ro haigaro ro question ba ga no to 10 thau gre do 11 jo hai ri ko rosni 11 jo hai 11 tau 11 na sam lai ro ji to tu ba 11 di 1 option lo re 11 tau hai di ya dre 11 di 1 option lo kem da mangon da kem da solok te kai no 11 di lai lai step am da lo re atai di lai sa kai dor ge kai da ngaur ge haro ngang class hau dro adu kai hai triba ab nga sai ko seng ai du dai bro si tien ga dang na hai tri ja na sai na ko sa ni hum hor do hai bra pa du di kai do ba hai ro du na de ni si ga dang loi tri ja mamang du di hai tro si khang dab don thai ron si question da khari no nan hai ro je khang da part don thai ron si question da no hai ro da part hai ro je
ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯄꯥꯔꯠꯇꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ 10ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯄꯥꯔꯠꯇꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯛꯎꯅꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯔꯠꯇꯅꯣꯕ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯅꯣꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟ 11ꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯗꯦꯅꯤ ꯅꯪ ꯉꯔꯥꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯌꯥꯎꯗꯕꯩꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯣ ꯌꯥꯎꯊꯣꯛꯑ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣꯅꯦ ꯅꯪ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯛꯎꯅꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ 11 ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ 13 ꯀꯣꯏꯁꯟ 13 ꯀꯣꯏꯁꯟ 13 ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯄꯥꯔꯠꯇꯣ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯂꯥꯔꯤꯁꯥ ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏꯁꯤꯗ ꯉꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏꯗꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯂꯣꯏꯔꯝꯗꯥꯏ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯗꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯂꯥꯔꯤꯁꯥ ꯃꯨꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯇꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯔ ꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯤ ꯅꯪ ꯉꯥꯎꯋꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯅꯪ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯎꯋꯦꯕ ꯉꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ Z to power 1/6ꯁꯦ ꯅꯪ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯖꯗꯦꯕ 1/6 ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯁꯦ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯃꯊꯥ ꯁꯥꯖꯩꯕ Z to power 1/3 yaumbse nangona matha sajaiba aduna nei nangna lausalaise Z to power 1/6 ya nangna y na lausalaise karigino Z to power 1/6 haiba muta y na singidari nangona irai laibam thoktuneba aduna putting haraga Z to power 1/6 ya y na hairaise adu Z to power 1/6 ya y na haigi tardi makhada si power 1/6 di 1/3 into 1/2 samanaiba yare ko adu 1/2 haisdi kaino root over haibani x to power 1/2 je kari ga manage root over x ga manage habna tro aduna root over z to the power 1/3 manung da 1/3 lebna equals to y adu root to som ja square haiba to z to power 1/6 na y waitar di z to power 1/3 je y square oi ne habna sim di yare ko si por ni je aduna auji lai thol le kari lai thol ga kanda nangi z to power 1/3 minus z to power 1/6 haiba aru bangang ja nang hoji on thore ba rai ba kamaina na sai nang z to power 1/6 ya y na singram nang aduna y thame y minus 1 aduga z to power 1/6 ya y singradi z to power 1/3 je hoji y square na ta gi aduna z to power 1 kaino gi mahuta y square na thame je aduga masagi minus 1 je minus 1 thamja 1 di 1 square tham jare na aduga limit su change out to ne bai di nang limit to z ta hairam bane sina z ta in terms of z ta le bane ba now ji kari da thame ba y da thamba bane adu ita limit su y da lak to ne ba adu kamai thagi yang to ne ba nang na sigi jide yang ne to z to 1/6 equals to y haiba matam da nangi asengba limit z tends to 1 haiba ne ba z tends to 1 hairabani na edoraba z se 1 da sale 1 yam nang na masing da sale haiba ne ba adu itardi 1 yam nang na masing ne haiba ne ba lai sa nang 1 ne dum khan ba yai ba sidi 1 yam nang na masing ne haita nang 1 ne khan ba yai ba aduna z to 1 hapsal y ba sama nei ba se adu z to the power 1/6 haita di 1 to the power 1/6 ni 1 de any power ka ta de dum 1 ta ina khalo 1 ta ram ni adu itari y gi value 1 ta re yare ko y gi value 1 ta re y gi value 1 ta di y tends to 1 ha yare yare ko y tends to 1 aduna z tends to 1 haiba ga y tends to 1 haiba sama nei ba aduna sira y tends to 1 haise yare ko adu itadi na sidai di loire kai no sidai di nang sidai mathak di a square minus b square ne aduna y minus 1 y plus 1 makhagi y minus 1 je kak thanaraga nangol de lemori je y plus 1 khatang lemore y plus 1 haiba ngang je khatang lemore adu itadi hujil limit option jare y da 1 option y da 1 option tadi 1 hanai plus 1 je ga 2 ado ablis na re ablis ne am phajabam puthore yare ko suine mi guding technique khena yai je to ablisnai ji ya ye ablisnai ni sar kaino sar formula takre formula to palak tri kai gino sine ai formula am takre kai formula takre rang theorem number 3 ga rum to bani limit x tends to a x to power n minus a to power n by x minus a gi value je kya ta hai gi basi ningjang ibo kana ningjang ba yawi ge si limit se kya ta hai gi ba n a to the power n minus 1 ta yeb daina singarang kaw kono abdo from lampi gibdo si kaw robon daina ro ningjang ibo si ningjang nari bo si ningjang nari bo kaw de go si ningjang iko adu si pan ba yab ring se
अतोप मेथड नि को alternative method ni ablis nai je pan be abrang se limit serna z tends to 1 haira aduga z to the power 1 by 3 minus 1 by z to the power 1 by 6 minus 1 haibne ko question dina ado si pan be abrang se ko ablis nai je pan be abrang se aina khan ganda pan baje ablis pan be yadu mande pan be yadu mande kai no ka na makha je tu bawaram ta lei wei da boy ga dum ne si ga mana ga dum ne pan be yadu mali ko pan be yadu si ma ga to ka du nang ka no pan be yadu hai je nang no honor di pan be yak tu ni ko ji gi do nang na sem tok sa din khar tor ga ji form tu ta la ga pan ba ya pa ya ju ai adu di nang gi capability de lai ra question number 10 lai ko adagi mathang na kana no question number kya no ye lai sa gyan tare ko adu ni kasulu damida no han ba wena thengna bi kitang kana to ngaw wa ne question number 11 question number 13 nam to ji question number 13 okay question number 13 ai ko question number 13 to limit x tends to 0 sin ax by bx ai bane yare ko sin x by bx ado nang khang nang sim ding rang ngarang kai hagi ba ngarang khoi amatam gura limit x tends to 0 sin x by x ki value ja 1 tai ngarang tam guram ne ase ngarang si di tam guram ne sim ni nang khang le ne si sina du ne Bharat Lapita rule na di direction na bajaya do class 11 na di Lapitan rule tam de aduna ni nang season 100 je yare ko Lapitan rule na hota di rai lai lo hot ya duram ne moi na se class 11 na ngai na lu ne je kam lu roi dam rai lai lo hot ya duram ne do Lapitan rule de khoi out of syllabus ne ba graduation de tam do po ne ba yam nu ngai ba yam di lai ba limit ngai je loi solve to ba ya tu ne ado siradi tawra roi do Lapitan rule season to sin x by x c 1 tai ko ado itari si nang khan da re limit ax by b ado nang si mana di yung to ax ka bx ka haidi mana han ge dum ne tu sira sigi formula ji karam kan da palak pa ya ga kan da sigi tu sira na sin x by x lai je mathang ka mana dro sin x by x so the sin ax by bx mana da bam yauri adun mana han bam darkar le are ko adun limit x tends to I the formula ji palang yana 0 sin ax lai bane as nang na khali je as bx ki mahuta ax ka lai jaram di ga na khalam gane ba adu khan badu thungna ba tawtare ax ki mahuta nang ax adum hapak tare sira masagi bx te lai jarami ko se makha da bx masagi lai jarami do adu thamjai adu ax nang extra oina hapak bane adu mes da extra oina hap tar di mathak da cancel dongna ba extra oina purin tare are ko sigan da wi ko ina hapsa lai je kai no ka si formula tu a to man hal je aduna si ju ax lai gitar se ju ax lai na hona rai ne aduna na hoje function ani thongna se lai re to adu itari limit smart ani thongna lai be je khoi limit tonga tonga lo bu ka sa ma nei limit x tends to 0 sigi di ga tar ba sin ax by ax yare ko adu go sina limit x tends to 0 the sin se cd x ka thana yare ma thong ka lai mina a by b yare ko adu itari sti ga tar ba sigi di na hoje da si formula je pa la ga 1 tai gram ne 1 into yare ko x tends to 0 ni sumi ko sa adu si mathak ani je mana halwai bani yare ko khoi mana hal ko adu ga sige dor ba sa limit x tends to 0 si di a hai je kai no constant nam ni x yaw de sira b ya bani x yaw si na ji na x to 0 da salu hai bani ba adu manung da lai ram mi angang je ge dor ba constant ne ba aina smai ge do limit x tends to 5 by ro adu ga sira 100 dai ro si value is 100 adum ta ne ba yarba sina ji keno constant ne manung yaw ji x yaw dre x yaw kan de x mo ta hapsal ya ba ne sira di gram yaw dre ne aduna constant gi di masam adum ta abdo aduna si jo a by b sina a by b answer a by b ta sila ko si mo hol wa re hole adu question number keno ji no hosa rakta re question number 4 is the hosan ja question number 4 is ira lai question 4 na sana khala holo homework question 4 is homework 14 je homework keno du ko sa ba ne ya khoina hajita question 13 do hot ba du sa ma ne
क्वेश्चन जे 14 लेरे दगी 13 हो के 22 गा 22 गा है रिको 22 को हट के 22 क्वेश्चन दी याम लरिको क्वेश्चन अमनी गा हाइना रो कइनो नोइना लुगदो मानबा हाइना रो कइनो नोइ हाइदब कांगु हाइब कांगु दि यारे हाइदब कांगु दगी अमनी हाइरो आई हॉट प कनो तोदि हॉट के क्वेश्चन बर मथंग मथंग ला अदुगा 20 सुम ला सी नसाना होनब तौरो अदगी अखोई फॉर्मूला नसाई फॉर्मूला कई हाइगे बसे लिमिट x tends to 0 1 minus cos x by x तो सिगी वैल्यू 1 ताइगा दो 0 ताइगा दो सी फॉर्मूला जी पालक पे यारकनी को स्वाइदा स्वाइ वाइजिदा अदु नंग होरेन केनो तौदी नंग होचबदा यावदी केनो होचरो अदुगा अखोई क्वेश्चन 24 आइबा 24 से लाए 24 का 23 का माना रखतुने तुम यारे को 24 का दरबा 23 का माना रखतुने कइनो क्वेश्चन अमदा हाइना नो यानारबो कानबलो यानारबो 24 ना इज अ फाइन नंगी फंक्शन दो पिरामे f of x कमा हरबा क्वेश्चन 24 जो मुने यम को 24 है तारदी नंग 23 है दुनी 24 ay dari no 23 ay duni ko asi nangona function do sibirame function ji yang yam interesting way function ni ko no si function ani thong no birame ga lura kapam mani ko yam interesting way function ne bse ado mana puthwai jeng ga do ba limit si function limit x tends to 1 ado f of x si function ji x tends to x na 1 sa matam da ma gi limit puthwai bane yare ko si function ji yang ba yam interesting way ge do si function ja नंगी x की वैल्यू जे मान है जे नंगी x की वैल्यू जे 0 1 2 3 4 -1 -2 क्वेश्चन मा निगा हैना रौदा अदो x की वैल्यू जे मान है जे हान मा है जे सी फंक्शन जानी थोंग पार नि थोंग हाइ नै x की वैल्यू न लेस देन इक्वल्स टू 1 1 अमसुंग 1 दि पिखि बुंगै दा तो 1 अमसुंग 1 दि पिखि बुंगै दि सी आइना ब्लू मसुना केनो तो रेजि ओइदुनी 1 अमसुंग 1 दि पिखि बुंगै दा को मागी वैल्यू जे क्या ताने बा x square minus 1 ताने यारे को अदुगा x greater than 1 x ना 1 दि x आउगी मतम दा 1 दि इक्वल्स टू 1 दि हरम दे को 1 दि x आउगी मतम यारे को 1 दि x आउगी मतम दि नंग से 1 मसामक थि याउ दबिदा 1 दि x आउगी मतम दि minus x square minus 1 ताने अदुगा मान अमज बाहर में x की वैल्यू न 1 ओइबा मतम दि कना होइने x की वैल्यू न 1 ओइबा मतम दि x square minus 1 अदु मोइनी x वैल्यू न 1 मा पाजु के दरबा x square minus 1 ओइने कई नो का माना x less than equals to 1 ओइकांदा x square minus 1 हरमनिना सिबु ज्ञान तारे को सिबु ज्ञान तारे सम सम अदु मान पुथवाइ जे 2 फाइन अखोइ दा पुथवाइ जे कइनो 2 फाइन अखोइ पुथोदु जे कइनो माना जे लिमिट x tends to 1 f of x सिगी फंक्शन जगी लिमिट कदाइ दा x ना 1 चंगबो मतम दा माइ लिमिट से क्या तागी पुथवाइ बने यारे को सी समझमी को कसलु दे को अदु इतारी यंग जे पुथोजी अदु इतारी नंग पुथोबजे कमाइ पुथोकने लेफ्ट हैंड लिमिट अमसुंग राइट हैंड लिमिट तौरगा पुथोराजु याय अदु गे सम समबिदा मुक्ता पुथोकपजु याय लेफ्ट तोंगा तोंगा पुथोजे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अनि पुथोजे लेफ्ट हैंड लिमिट l h l हाइजे लेफ्ट हैंड लिमिट आइनि को लेफ्ट हैंड लिमिट के हाइगे बा निंजंगी बो लेवल लिमिट आइ तारदी लेवल लिमिट इराइ लाई सिगी x tends to 1 1 द संग याबने बा दो लेफ्ट दि संग जलो आबने बा अदो x tends to 1 minus r कने मथक द माइनस सिन हाइजा नंग 1 द लेफ्ट दि संग याबने यारे को अदो इतारदी लिमिट x tends to 1 minus आबने बा 1 minus आइ तारदी करिनो आइना हाइबदो 1 minus आइ तारदी मा 1 द संग दुने बा 1 minus आइ तारदी सिगी 1 हाइबा पॉइंट संग दुने बा याम नंगना संगदुने बा अदो लेफ्ट दगी संगो आबने बा 1 minus हाइबे तदि नंग लेफ्ट दि संग तारदी 1 याम नंगना बा
ado 1 dai di pikpa value am nem nang changi se chumrai na je 1 tam na changwa hai bane x tends to 1 hai tare ado minus hapa mi jain se level limit de 1 gi left di changwa left di changwa ta di 1 di pikpa 1 dai khitang da pikta ba 1 yam na no singam moi du ne ba ado itari nang na confirm tare 1 dai pick 1 dai di ps nang confirm tare ado x to sigi case da level limit x to 1 dai ps ne nang se kango x na 1 dai pi ke tar di nang function gi value kya ta hai gi to akhoi na sai do x is less than 1 wai tar di nang function gi value do x square minus 1 ta hai do chirai to si blue ma su na ire je nang x gi value do 1 dai pi ke tar di to in sari gi do 1 dai pi ke tar di x square minus 1 ta hai do adu nang f of x ki mo ta sira x square minus 1 thamakhane ba gyan ta bro sa si gyan ta bro ada gyan ta bro ina ro adu da hu ju 1 da thasalo 1 thousand dari ke dor ba sa 1 option jare cd to aina haib do manung je kaino x square minus 1 is the polynomial function ne polynomial function da dinang limit do option ba yare haib do 1 option lo do yare ko 1 direct option jare mi sira kaino ga polynomial function ne ade 1 option 1 square minus 1 1 square minus 1 is 0 sila ko right hand derivative kaino debika kyan ta bro right hand limit adagi ke limit bi kyan ta bro right hand limit na ka dorba limit x tends to 1 plus hai ni 1 sang do right sang over yare ko adu ga f of x yare ko adu itari shi ke dorba limit hauji yo yam interesting way je ni ko 1 plus hai tari 1 sang wa bane ba 1 sang bu ka ma karam khusang sang du ba right sang wa bane 1 sang bu right sang wa bane shi nang 1 sang mu tam da right sang wa bane to yare ko 1 sang mu tam da right sang wa bane right sang wa be chadi kai no 1 de khitang ja khot ba belum moi do ne right sang wo de 1 da sang wa bane 1 mak ti yu de ba do ina do 1 de khitang ja khot ba belum moi do ne am nang na ba de 1 dai bu sau tar di x se 1 dai sau re nang kan pham tar am ne 1 dai bu sau tar de khoi kari ha gi ba x to 1 dai bu sau tar ba to x is greater than 1 1 dai bu sau tar ba nang gi function value to kana lo kan dum ne ba x square minus x square minus 1 lo ka dum ne minus x square minus 1 to kena bani je 11 derivative to na sai kari ha gi ba x square minus 1 ha gi ba sena minus x square minus 1 ha gi ba kena bani do khang ko sini da adu ja si kya tar ba sa sidi 1 up sidi manung ji polynomial function 1 up jare minus 1 equals to kya tar ba minus 2 adu ta level limit ka right limit ka manari bra manadre ko aduna aina ayib do level limit ka right limit ka manadre di limit kari tauna ba limit exist to di ha ga na 1 hai ba points da limit left hand derivative right hand derivative like say do ani do manager mina 1 hai points da limit like tiaga ne kai yuna ka nang na function je galak matam da ko sa sigi function je question number 24 da pyramid ba sigi function je nang na yelak matam da ko smaina 0 laira 1 laira 2 laira 3 laira sum aduga function je yelak matam sira na -1 laira ado function je yelak matam da kamai chakhina ka anda 1 hai points ni ko matha sana dui je mi myam jina kai yuna ka anda ma kano tu man ai je left hand derivative di 0 ta ga ne ba hai be thadi nang na som da left gi sum la ko matam da function je ga dor ba left di la ka da function je ga dor ba sigi swai 0 da sa khine ba yar ko tu left di la ka da di function ma pa je 0 da ta rai je aduga 1 hai ba ma pa ji da right la ka da di nang gi function je right la ka da kya ta gi ne -2 da gi ne ba duna -1 na se lai ra -2 na se lai ne -2 na adu ita research sang gra ne sumaina si point da adu ita limit se lai biong sigi function jini ko f of x hai function duni se adu ne yo 1 hai pham ji da ma khenai ji 1 hai pham ji da sigi 1 hai point ji da ma khenai ji left yang tar di nang na left yang tar di si function ji kai ma pa ta ba 0 ma pa ta rai ji tu na sai left da 0 ta ga do the right way ni yang tar di right yang tar di chom ji yang ani to -2 ma pa ta ji du na -2 ta rai ji -2 ta rai ji ro kai no vidyasagar -2 ta rai ji tu sira tu nang function da -x square -1 ha rai ji di -x square -1 ai ko aduna x mu ta 1 apsa laga -1 square -1 ha ba du di -2 ta ji si yan da hore ko si picture reaction lo hena gyan ta na ba
left the changa kan zero ma pa lai right the changa kan minus 2 ma pa lai aduna siradi madi puthwai ni find limit x tends to 1 f of x habine ba do nang na haidu je limit limit does not does not exist at kadaida at nangi x equals to 1 haban famjida limit leite na harna yani ko gyan dabro dai ro noi khara amne kai ngang de ko Rosni har bangang je swang ngang dram ne dagi so wai bangang nupam sa kai ngang dram se ngang je adagi gaino ai na ga na ngang ba aduni ai question ama gatang hayib di amamu ta na hina wono ba du ga tai dina sa na sa yu on the try tong na ba dum hono ba yar ko question atai di question am dai na khana tri yaro si bolo yaro ado kem waru no limit sen oina hoji kitang sira ngaure khale dana nei NDA gi previous year question holo si mayam je nang na sai lu griba limit mayam sang hot ji mayam do lapital rule na ma lai riba class 12 ka banga ngi ta khram ni ko lapital rule si na loi irai like to ne kem khalo no si limit se irai lai loi hot pa ya do ne question am tang ga hai wa du ga loi sala je question am tang ga ka ma ihana am do khan ge se modulus ya obje to wala je ko question no kano di no homework ne say question number 25 ka 24 ke sida ai 25 la 24 am ho lage bida saga 22 ji ho lagum ji ai ko ai am ka tang ho lage sira modulus jaw bo si tang holam ge ba adu ga mathang ji no holam ge 29 jo hai de so modulus jaw de si question number 25 ko 20 modulus jaw idana iman juma na idana ni ja iman juma na ko adudai amatang holam ge adu amadi homework to oni se question number 25 se hola ge adu 26 din oi homework 26 se homework 25 se ho hola ge 26 ka 25 ka manai ko yar ko 26 se homework to ro question number 25 samana bane ni che manai ji nang da function am pirame sina huji question ju samana function pirame f of x equals together ba mod x by x karam kanda x na 0 ga mana dra kanda mod x by x sai ba aduga 0 type mana haije karam kanda x na 0 ga mana kanda 0 type adu mana haije kaino to find mana puthwa haije kaino limit sorry mathaksini limit x tends to 0 puthwa bana 0 the limit how to mai samana kolani left hand limit an kolase left hand limit hota di limit x tends to 0 bana doi tadi 0 minus haije left hand limit di the f of x ne adu nang na khange kari khange kanda aina limit x tends to 0 minus height r d 0 the left the sang ha bane adu ita 0 de kitang pikpa masing am wara mane 0 de natte 0 de kitang pikpa 0 ga mana da masing am ne aduna sidagi nang confirm tare o khoi x e 0 ga mana da masing am ne adu nang sai khangre function da x bu 0 de mana 0 ga mana de nang kai thama kadum ne ba mod x by x thama kadum ne ba f of x ki mod simu gyan tawre ko silu de ko adu itari hoji nga je nang x ha ba ngang je karam ba ngang no 0 de pi ha bane benaris gyan ta bro nang x ha ba ngang je ke dor ba 0 de pi ha bane nang modulus function ki definition ning jang modulus function jai na gi do modulus function je ke dor ba kari ko nang x ki value do 0 de pi tar ba x की value तो negative number 0 दे पिक प मसिंग म होइतार बा ममांग द माइनस थमागा इबिरो वाबदो x की value तो positive number म होइतार बा ममांग द प्लस हारे इबिरो वाबदो x की value तो 0 होइतार बा अदुम 0 नि थम्बि वाबदो सि मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन नि ताकिबदो क्लास 10 द नोइ तवरेना अदु सिराइ जे x के दर बदंगी x या 0 दे पि हाबने यार को x 0 x 0 दे पि हाबने अदु इतारि नेगेटिव नंबर हम सोइ तार तुने बा यंदारे को अदो सिरा करी ले बाउजे नंग x द 0 हाफ सलो फम 0 by 0 की फॉर्म दे लेरा
यारेको अदुई तारदी 0 by 0 फॉर्म ले यंग x 0 हापसलो y 0 हापसलो सॉरी मथक जु मॉडुलस ऑफ 0 हापो मखा जु 0 x 0 हापो 0 by 0 फॉर्म ले रे अदुई तार नंग कई दौर कनिसने यानी टेक्निक कई टेक्निक सिना कनिसने कई टेक्निक सिना को यार कना हांगा में एनी आइडिया करी पुतो पुंगा 1 minus 1 है जे करीनो अब्लिस कमाइना 1 minus 1 डायरेक्ट नो कमाई डायरेक्ट नो बा हाइदी -1 डायरेक्ट इन ट्रो नो इन हाइने जे अब्लिस न जो -1 1 दा कमाई डायरेक्ट नो बा सिदा नंग असी कंडीशन सिदा ले रे अब्लिस नाइजे minus x by x by x यो आइडिया जे सिरनी को सादर में हम यम सोये जे नोई खंगबरी इंगे तोबनी को अब्लिस नाइजे सुमे नंग आइना हुजे आइदो 0 by 0 फॉर्म दे ले रेबा अदो अदुमाइना खंदबिदा अतोप मओंग दे यम फजब मओंग दा अब्लिस न खलिजे सुमाइ खंदोक यायबा कमाइ खनबा यायो x से करी नेबा हुजे आइगिबदो x है नंग 0 दे पीए बतु x tends to 0 आई तार दी 0 द लेप ते चंग याबने 0 दे पिक मसिंग हमने बा 0 दे पिक तार दी मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू जे क्या तार नी मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू जे -x तार होई ड्रो अदुना सिका दरबा लिमिट दरबा x tends to 0 लिमिट हापै गुम जिगो सि मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू दे -x तार ने बा नंग सिम दे यानी या करी गिनो नंगी x हाइबा ngang जे 0 दे पिक पा ngang ने बा दुना नंगी -x तार कदुम ने मॉडुलस ता अदुगा सि मखादा दि मसागी हानागी x लैजे यारे को लाइसा से करिम दा होंग बलैते सि मॉडुलस ऑफ x टू दी -x तार खने बा बिकॉज़ ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन की मतुंगिना अदु इता ना हुजि कक्थना रेसे कक्थना कान द लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कक्थना कान -1 कथंग हावरे -1 दि कंस्टेंट ने -1 कंस्टेंट दि कोई लिमिट लौदे हाबदो 1 थंबे -1 अदु समाना नंग राइट हैंड डेरिवेटिव पुथोने राइट हैंड डेरिवेटिव समाने 0 plus हाइक पे वाक खतंग x tends to 0 plus f of x अदो इता दि लिमिट x tends to 0 plus दी mod x by x the limit x tends to 0 0 plus I tar 0 दगी 0 द राइट संग वाबने 0 दि चाउ मसिंगम ने 0 दि चाउ मसिंगम दि मॉडुलस की वैल्यू जे क्या तागरने से अदु मसामक ताय हाबदो तो 0 दि चाउ मसिंग दि सॉरी मसामक कइनो जे लथो मॉडुलस सिंबल जे तो 0 दि चाउ मसिंगम दि कई तागदुमने प्लस x तागदुमने हाबदो अदु इता दि x हाइबो समाने x तागबो समाने प्लस x ते x समाने अदु मखा दि x हम लै जरम तो अदु इता दि के दो से लिमिट x tends to 0 plus 1 तारे x by x दिखे थना 1 तारे सी 1 तारे लिमिट अनि मानारि ब्रो मानद्रे लेवल लिमिट का राहनि लिमिट का मानद्रे तो मान दि बुथवाय ने तो नंग हाय ने लिमिट does not exist at x न 0 द सरपा मतलब लिमिट लैते सी ज्ञान ताना ड्रो कइनो पाइबस नंग दि मानद्रे होई मथंग आइडिया मा साम ताम गे तोबने तो हायिंग ताजी हायिंग पुलब लोशन जे दुना फरनी यार क्वेश्चन क्वेश्चन छिले रे क्वेश्चन बर कनो से 26 से होमवर्क नि को ज्ञान ताना ब्रो तारो सिबु ज्ञान ताउ ब्रो किसलु दे कइनो नंग मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन तो पालक पाने तो क्वेश्चन हम त गायरो लास्ट में हम तंग होलम जे पुंजु थेंग रे मिनिट मंगा खतंग मे मंगा तरो खतंग आ क्वेश्चन तारो थर्टी 29 लाइब्रेरी में नान करे 20 कनो जो होट विद्यासागर नाइस जो विद्यासागर साइदे मैम हाइरा नि माजे मागी हम दो होट पीड्रे दुना मागी 30 जो होलम मसी 28 का 30 का होलम मसी वाइडर नंग थेंगे ना दाव रात ना मिने कमेंट भी बहान करे
Okay. Question number 28. Question number 28 is nangi f of x is mana hoji kitu f of x kya piramba a plus bx harbane nangi x ki value dun kai gumba 1 di pick tar ba a plus bx lowa samane sai do sina ahum tholak ba ne 4 lowa karam kan x ki value dun 1 taram tar ba 4 lowa adu x ki value dun kai gumba x की value दुना कई गुम्बा 1 दी चाव मसिंग अमा वरम तार बादु तार नंगी फंक्शन की value दो b minus ax लो यार को सिनी लेजा अदु नो एसी लिमिट का सांगे सांगे का न खल्ली मैम जा लपितान रूल दो एक ताक पो लोई लाई की खल्ली लिमिट मैम जा अदु सांग हो तब ज्यादा बा है को 이제 사우디 보니까 얘가지 마약 생다바인데 나 마약 아무 생을라주 다타 매am 사도 너희 떠오르지 클래스 온라인 클래스 매am 떠오르나 마약 생다바이니까 생바이디 낭나 그런 우주도 PI도 마약 생한디 사우부동 칸만에 아두요 if 만하이제 만한 컨디션은 비라메 그래 limit x tends to I speak to go 저거 1 limit x tends to 1 mana no one condition am pyramid ko no one the pyramid condition it is given that on the pyramid it is given that on the pyramid ka pyramid ba limit x tends to 1 mana is f of x nang isi gi function gi limit se 1 sa pa matam da f of 1 yo mana ma si condition the pyramid ni ko si the pyramid ni adu man question is going what are possible values of a and b a ga b ga se lola mi da to se a b na lola mi da na adu a ga b ga za magi value ngai je kana kana oi be ai sine si condition je piram kan da limit x tends to 1 f of x equals to f of 1 je piram kan da a ga b ga gi value je possible value je kana kana oi be ai hone adu ida da sting mathang mathang hoto ra ya re adu nang first of all nang gaino da si condition je 1 thon jalo अतुका नंगी कनोगी वैल्यू दि पुथोक्ते याद्रे नंग लिमिट की वैल्यू दि क्या तागी पुथोक्ते याद्रे सी के ngang आन bangang अखोगी लिमिट x tends to 1 f of x की वैल्यू कना तागी पुथोक्ते याद्रे अदु सी की लिमिट की वैल्यू पुथोक्ते आइ तादि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होत पदर का ले अदु फास्ट ता कोई लेफ्ट हैंड लिमिट हानो कोला जे लेफ्ट हैंड लिमिट ती x tends to 1 minus हाइरने मथक ता इने से 1 खतंग थमिजा 1 minus 9 रो से 1 minus limit x tends to 1 minus यार को साइड में सब मानो कोलोनी limit x tends to 1 minus f of x की वैल्यू क्या तानी 1 minus साइड तादी 1 दे पिक वैल्यू ने 1 तब न संग यार ने तो 1 दे पिक पा अदु ते x ना 1 दे पिक पा कंडीशन से ले रे a plus क्या है बा a plus bx है अदु इता रे मनुंग से पोलिनोमियल फंक्शन a plus bx है पोलिनोमियल फंक्शन 1 ऑप्शन बे यार 1 ऑप्शन तादी a plus इधर बा सिनंग ना -1 का ऑप्शन लुनी को 1 minus line से 1 minus line नंग -1 का ऑप्शन दी याद रे को x tends to 1 minus है बेटदी 1 द संग है बनी लेफ्ट तगी -1 है नते को असि खंजन गदम नि अदुना b into x मो तो 1 अपक तो -1 ऑप्शन नते 1 हाफ कदम नि को 1 द लेफ्ट संग है बनी 1 द नि संग जे अदु सिदी a plus b तार अदुगा लिमिट राइट हैंड लिमिट से थोजे राइट हैंड लिमिट limit x tends to 1 plus harni aduga f of x यार को so the limit x tends to 1 plus I tardi 1 ji the right is angwai bane adu 1 ki tang chawkhat ba masing ma ta du ne 1 mak tin ta ba adu 1 is already nang khange 1 is out tardi f of x mo to b minus ax na lo bi ra ne adu tar si ke tar ba absolo b minus a 1 ha ba ne यार को सिगेन दारे को अदु के दर बसा b minus a लेरा हजु लेवल लिमिट्स न क्या दार बसा लेवल लिमिट्स न a plus b दारे राइट हैंड लिमिट्स न क्या दार बा राइट हैंड लिमिट्स न b minus a दारे अदु मबाइनी मानदे न हाइबदि याद्री को कहिना कांदा
ꯃꯕꯥꯏꯅꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯇꯤꯟꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯚꯦꯂꯨ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯚꯦꯂꯨ ꯇꯥꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁ ꯇꯧꯍꯜꯂꯗꯕꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯦ x ꯇꯦꯟꯁ ꯇꯨ 1 ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ f of 1ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯤꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯕꯅꯤ ꯂꯦꯐ ꯍꯦꯟ ꯂꯤꯃꯤꯠꯀ ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯦꯟ ꯂꯤꯃꯤꯠꯀ ꯑꯗꯨ f of 1ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ putting कदरबा नंगी लेवल लिमिट का राइट लिमिट का जे putting this values this in equation 1 दा पक्षे equation 1 दा पक मतलब दा हां बदा लेवल लिमिट सिन रा पक्षे a plus b की वैल्यू से क्या था बा आई लिमिट की वैल्यू दो सिगी महुता लेवल लिमिट वे नापसल को वानी दा लेवल लिमिट a plus b ता इदना equals to f of 1 है बने f of 1 है ताडी कनानो f of 1 है ताडी ऐसे f of x सब माने ये f of x तक कदरबा x की वैल्यू दुना 1 हापकने दुना f of 1 हापकने यंदारबा अदुना f of 1 हाइतादी x महुत 1 हापकांदा फंक्शन दुई वैल्यू क्या तागे हाबने अदु x की वैल्यू 1 हाप मतमदा क्या तागरबा 4 तागरबने यारेको अदुना c equals to cd सिना इजे केमता नते a plus b equals to 4 हाबने यारेको n नंग मथंगदा सिना लेफ्ट हैंड लिमिट सिजनरगानी राइट हैंड लिमिट सिजनरको जुयाइ नंग राइट हैंड लिमिट दि क्या तारबा b minus a ताबने यारेको अदुदजु नंग f of 1 ताहांदुने f of 1 दि क्या तारबा सी 4 यारेको अदो सी f of 1 हाना थंगि थमोना साय दुमाइना आइदि लेवल लिमिट अनि दि थोलेदन लेवल लिमिट का राइट लिमिट का अदु अनि दो नंग कनो तोलकपने माना हलकपने यारेको अदुगा b minus a equals to 4 सी अदु सी इक्वेशन नि सॉल्व तौरोजे नंग माना पुथवाइसे व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n b a का b का वैल्यू कना कना होइबे याय हाइबने सी कंडीशन दा अदु इदारि ना होजि a का b का जे सॉल्व तौरो a जिना सी आंगांग जिनी b जिना सी आंगांग जिनी करो इक्वेशन नंबर 1 2 थोंजलो दो इक्वेशन नंबर 2 3 थोंगे दबनी कई नय कान दा खोय नसाइ 1 पन गरे 2 3 थोंजलो दो इक्वेशन 2 का 3 का सॉल्व तौरो सी सॉल्व तौ दिराइ लाइरे एडिंग तौरो इक्वेशन नि जे एडिंग के तौरबा 2 and 3 equation 2 ga 3 ga add tau tardi a plus b equals to 4 habani amana minus a plus b habani equals to 4 ai sigi b minus kaino je kedorba b minus a habaje minus a plus b haba samani na sini je add tau je sidi ma plus a ga minus a ga tinjana tar 0 tare b ga tinjana tar twice b equals to kya tarba 4 plus 4d 8 adu itari nang b gi value kya tarba se 8 by 2 आइदि b की वैल्यू 4 तारे यारे को b की वैल्यू 4 तारे अदो a की वैल्यू ति क्या ताबे यारे a की वैल्यू ति 0 तारम माने को अदुना फ्रॉम इक्वेशन 3 दगी हतासलो इक्वेशन 3 दगी नंगी a plus b equals to 4 आइबनी अदो b की वैल्यू ति नंग 4 फंगरमनी 4 equals to 4 अदुगा नंग a की वैल्यू से क्या तारबा असोम द 4 is 4 minus 4 is 0 अदुना a की वैल्यू से नंग 0 तारे b की वैल्यू ना 4 तारे यारे को a की वैल्यू ना कैदरबा 0 b की वैल्यू ना क्या तारबा 4 अदु माना हंगिनी find the possible value of n b therefore the possible values of a and b a का b का possible values are a न 0 and 4 ने सी क्या था ब्रो Gan tau bron dai na ro question 30 hol 30 is part holam ji ado bolo sa ji question 30 nang ni function do pira message jo 29 जदी नंग कनो भारत असि लाइव ने 29 जदी नंग वैल्यू तो हफ्स लगा अदुम ताबने से पोलिनोमियल फंक्शन यातने पोलिनोमियल फंक्शन दे तुम वैल्यू हफ्स अदुम ताबने भारत असि नंग ना क्वेश्चन जे मयाम मानदब जे लुमा लंगनी को पोलिनोमियल फंक्शन ने लेजे अदुम हफ्स लो अदुम तारने सिदे क्वार्टर जो यार
सी फंक्शन x ना 0 दी पिकान से ताई x ना 0 चावकान से ताई तो x ना सिगा ताकान दा सिताई है बने अब सिलाय तो मान है जे for what values of a की value कया लो तारदी करी करी लो तारदी 10 सिगी limit x tends to a सी exist होन गया बने limit x tends to a f of x से exist होन गया तारदी a की value से a ना मान लोलम में को x tends to a ना लोलम में को सिगी value कना ताने है बने अदो अखोइना पुथोक्तुजि कइनो माना से पिरमिजे लिमिट x tends to a हाबनि अदो लेवल लिमिट आन पुथोजे लेवल लिमिट होट प दम x tends to a minus आरो लेवल लिमिट आइ तारि f of x सिगी क्वेश्चन जा कइनो सि क्वेश्चन जे विद्यासागर इ सुमाइना एक्सप्लेन तौरे होत बिदे एक्सप्लेन तौरगे ए की वैल्यू से होट जो यारे क्वेश्चन से याम लू मान बानी को होट जो याब इराय लाइव क्वेश्चन नि मान से राइज येंगोबा मॉडुलस पे याव तारबा नो सेम दे खंगोबा लिमिट एग्जिस्ट तौद्रबने नसाइ जो क्वेश्चन हम होट खिबदो नसाइ क्वेश्चन नंबर 23 दरा कनो आइन होमवर्क अमा माना बम फिगिबदो mod x by x हाइ कांदा अमना लेवल लिमिट -1 तारखिबदो राइट लिमिट 1 तारागा माना द बि लिमिट एग्जिस्ट तौगिदबने माना द कांदा यान ताब्रा मॉडुलस पे हाइ तारबा अदुगी पॉइंट द लिमिट तो लेररोइदमने लिमिट लेफ्ट का राइट का माना रोइबा मॉडुलस पे याव ताबा अयाम केस ता लोइना बक्ति नते को अयाम केस द लिमिट लेरोइबा अदु नंगना सिराजु उरेबा 0 हाइबा मफम द लिमिट लेरोइबा कहिनो नंगना लिमिट x tends to 0 minus f of x लेवल लिमिट होलको मतम द को नंग अतोप वैल्यू म तार कने कहिनो आइगा 0 minus हाइ तार 0 खितंग पिक वैल्यू हाइबने नंग सि लौराने बा modulus x plus 1 adu atopa belum tara ne ba adu nangna 0 haiba points da nangna right hand limit lock pa matam da 0 plus da lock pa matam da sira jo atopa belum tar ne ani je mana roiba sini je mana roiba not equals to mana roiba adu na 0 haiba mafam je di limit lei roiba sigi function nang on da pyramid function si function je adu bu mana is di for what values of a ki karma value da sigi limit lei ga ni ha bane haidi e is the canano man satliba point to man limit x tends to a hai do ma limit to kadai de satar di limit lai ni hai bo samana ba question je aduna limit se question je sam bi da si question je on thok mai hol pa ya ga kanda limit sa 0 de pick pa masingam da 0 de pick pa masingam da nang na any masingam da limit logi kanda ko adum gai dar kane ba limit exist to gane ba aduga 0 de jaw masingam da nang limit logi matam da ko any positive number the limit logi matam da ko limit exist to gane ba du 0 ai ba points the limit exist to roi dam ni na sai hot pa dai na hot jare si di level limit ka right limit ka di mana roi ado 0 de pick pa point the limit exist to ne ba kari gi no maram di limit x tends to 0 de pick pa any number lo -2 da ro limit to exist to ngam ne ba kai gi no ka nang level limit hola zo si je dum tarak to ne modulus of x plus 1 tarak to ne right hand limit hola zo modulus of x plus 1 adum si mathaki se dum ta khane ba kari gi no nangna -2 haiba point se da left gi sangu right gi sangu haiba ne -2 haiba point da left changa ju right changa ju -2 haiba point da dum sang du ne ba adu itar di x की value दो -2 द दम संग दुनी -2 द संग भाई जे कइनो नेगेटिव नंबर ताई हाबनी अदुने x की value जना नेगेटिव नंबर होइबा गोथिंग to less than 0 सिगी modulus of x plus 1 जे दम लौ दुने अदुनो होंगा रोइबा इन हाइबे थदि होंगा रोइबा नसाई 0 ददि होंगने बा 0 ददि लेवल लिमिट होलप मतम द 0 दि पिकबा हाइदुने 0 माइनस हाइ तार दि लेवल लिमिट होलप मतम द अदु ददि नंग सिगी मथक यांगांग दि नंग सिनर कने बा अदु नंग सिगी राइट हैंड लिमिट होलप मतम ददि 0 दि चावबो ओइतुने 0 दि खिथंग चावबा अदु दि नंग कदोरने बा सिगी मखा यांगांग x na 0 दि चावबो की केस से modulus of x minus 1 अदु माना देना सि मथक सिना modulus of x plus 1 सिना modulus of x minus 1 अदु ने 0 आइबा पॉइंट दि लिमिट लइ रोइबा अदु बु 0 दि पिकखिबा मसिंग नै ददि -2 गुम्बा सतपा -5 गुम्बा सतपा नेगेटिव नंबर नि चकान ददि मा सोंग होंग ओइबा सि मथक जे दुम ताने बा कइनो का -2 दि सतपा जे लेफ्ट दि चंगा जु राइट दि चंगा जु अदु माइनस नंबर अम ने ता दु जे -2 gi manak thalai masing am ne aduna mathak yangang je dum ta ga ne ba aduna limit adum lai ga ne ba same case similarly ka de so na positive number am ta salwa ba nang limit x tends to 2 hairaji natraga na 5 hairo se limit x tends to 5 hairo ado 5 is the 5 minus hairo mana level limit ado limit x tends to 5 plus hairo mana right hand limit ado sira kya tar kani function do kana pa kana akanda sigi makha gi angang je dum ha pa kana ab si modulus of x minus 1 je dum ha pa kana ab si sira ju modulus of x minus 1 je ha pa kana ab
left changera right changera kari gino 5 haiba point sida left changasu right changasu 5 de khitang piktha ba ni left changana right changana 5 de khitang chawkot pa ni atu tar so dum positive number 5 ki maya da dum moituna tro adu tar di x ke dor ba 0 de chawbo case dum logone ba aduna level limit holasu right limit holasu modulus of x minus 1 makha gi angang si je dum sinna ne ba mathagi sinna roi ba aduna limit lai ga ne ba limit lay roi dis kai no ai kana 0 haiba point da khatang ne ba 0 haiba point da di left hand holapo matam da mathaki si logura ni adi 0 de picture mina 0 haiba point da khatang ne ba matha sa nei je aduga right holapo matam da na ke dor ba how's guess modulus of x minus 1 lai on ne adu nangi function je ga mai dor ni function je sumai wai ra ne ba sira minus 1 minus 2 minus 3 0 1 2 3 sila ko nangi function je sumai nang la ne ba se 0 haiba mafam je di aina nga sai hot kibdo 0 haiba mafam je ma 0 tar ne ba ado left changa kan ne ado right gi function changa kan sumai tar ne swai tar ne aduna left changa kan di nang se yong left changa kan di ma 0 ta gre right changa kan di ma swai da singam da ta gre aduna function je 0 haiba mafam je nang left yeng view ga right yeng view ga yam tongan tonga le aduna 0 haiba mafam je limit leite adu bu nang na any negative number am khalo ba sigi mafam wai de adum limit lai ne to continuously sa crazy limit ai je continuous ki idea khu thang ka tabi gap lai te ba sa ma nei ba adu 0 de hen chaw ba positive number ngai de junang yong ba khu thang ka tabi loi ke no to ya gra ne limit lai ram ne aduna mana hai ji question je ilai lai khum ya re se dinang by common sense na x ki value kana kana da question ba 39 je for what values of x sorry a for what values of a sigi limit lai ne ha ba ne nang na a की value जना positive number ngay da amasung negative number ngay da sigi value limit से लाइगनी except 0 खतंग नतना 0 खतंग नहीं लाइरो सिग्यान तार बो तार चलो यार क्वेश्चन लो तार इदी हाइबी रमो homework ती दोरो को Okay, I hope it makes some sense to you. Can tai khali kong asi tai je yam nungai ba concept ni. See you in the next video.